La Sociedad Deportiva Santiago Tárraga ha presentado este lunes en sus instalaciones la 59 edición del Descenso Internacional del Río Bidasoa en Piragua. El 18 de julio a las 3 de la tarde la sexta edición de Bidasoa Chiqui y por supuesto la octava edición del Descenso Popular también en San Miguel a las 5:30 de la tarde. Se esperan más de 250 participantes, decenas de piragüistas por lo tanto que van a participar en este clásico de clásicos como es el Descenso Internacional del Río Bidasoa en Piragua. Un año más estamos aquí para daros, pues hacer la presentación y daros toda la información acerca de la 59 edición del Descenso Internacional del Bidasoa. Aparte, como ya sabéis, es la prueba fundacional de nuestro club, es la prueba más importante que organizamos. Pero también, pues hace unos años estamos organizando también el Descenso Chiqui y el Descenso Popular, que pues este año luego Ivonne dará datos, pero yo creo que tendremos una buena participación. Como no sé si sabréis, pero si no ya os lo comento, pues este año también el club celebra sus 60 cumpleaños. Como colofón de este descenso que esperemos que sea que nos acompañe en el tiempo, porque pues tenemos una sorpresa. Pues la verdad es que vamos a tener un fin de fiesta que esperemos que os guste a todos. Para mí un punto también muy positivo, que si no me equivoco es la octava edición que se realiza, que es abierto al público, a la ciudadanía, que es una manera también de dar cabida a todas aquellas personas que quieran experimentar el descenso del Bidasoa en Piragua, de nuestro río, y por esa parte también abrirlo a todos aquellos que lo desconocen, que como hemos hablado un poquito antes, hay muchos irundarras que no lo han hecho nunca, entonces cada año animar a que se apunte más gente a disfrutarlo. Y también todas aquellas personas que no se animen a hacer el descenso este sábado, pues que también se puedan acercar al cauce de la bajada del río, a la orilla, a disfrutar de la bajada de las embarcaciones y vean cómo disfruta todo el mundo. Ni jaitsierari buruzko informazioa emanen dizuet, asteburuan izanen da, asteburu honetan, larunbatean, uztailak 18. Eta egun hasiko dugu, erran izan dugun bezala, 6. Bidasoa Txikierekin, arratsaldeko 3 hasten dena, Faisairletatikan kluberaino. Gero bortzetan emanen zaio jaitsiera internazionalari irteera, 2 irteerekin, arratsaldeko bortzetan Villanuevako kurbatikan, eta bortzerdietan izanen da 2. irteera San Migueleko eremutikan izanen dena, bale? 2 salida horiek edo 2 irteera horiek kategorien arabera antolatzen dire. Gero aldi berean, arratsaldeko bortzerdietan izaten dare bai 2. salidarekin bat, jaitsera herrikoiari ematen zaio, eta 3 jaitserak bat eginen dute, hemengo helmugaraino. Aurten esan den dugun moduan 59. urte hurrena da, jaitsiera da, klubaren 60. Eta uain arte bezala izan ditugun berrikuntzak mantentzen jarraitu izan dugu. Duela urte bat hasi izan genuen zozketa gurekin jarraitzen du izaten. Irungo komertzio, denda, taberna eta jatetxeei esker. Gero ere animazioaz gain, jaitsera herrikoian Decathlon dugu laguntzaile garrantzitsuena, eta horrek ere parte hartzen dutenak herrikoian badakate stand-up padel bat irabazteko aukera. Eta duela zenbait urte ezarri genuen ere bitarteko muga edo meta volante sari berezia Martikori esker mantentzen dugu. Eta aurten egin izan dugu apostu berezi bat, 60. urte hurrena izan da klubarena, sari gehiago sartzen eta lortu izan ditugu ere laguntzaile berriak sartzea. Eta horren arira adibidez, grupo elektari esker badaukagu taldekako sailkapenan garaia denentzako sari berezia edo K1 bat eramanen du,
Astor markakoa, Astorri eskerre bai, eskertzen dugu bere laguntza. Bigarrengo taldeak irabazi izanen du Arauzak Iberreko pala bat, eta hirugarrengo sailkatuak zifrari esker, edo zifrak eskainitako erreminta kaxa bat. Eta suministroz Jaizkibeli esker, badago sari berri bat, helmugara heltzen direneko lehenbiziko emakumezko kabia eta lehenbiziko gizonezko kabiak izanen dute erremintaki txiki bat edo opari bezala. Orduan, lehenik eta behin eskertu beraiek egindako ere eskaintza eta laguntzaren gatikan. Eta horrez gain, aurten ere suertea izan dugu, egun honetan Urmugaren urtantarekin bat egitea ekitaldi berezi bat montatuta. Proba ematen den bitartean, Seiak aldera, Biriatuko ibai ertzeko eremu batean egonen da ekitalditxo bat, Metxartzaioz izanen da gidaria edo, eta gero eguraldia alde baldin badugu, hemen klubean izanen da 8 aldera kontzertu bat, beraie Inkarnatus orkesta eta beste zenbait artisterekin bat. Eta hori, aurtengo berriei buruz, bertzela, ibaia nahiko urgutxirekin dator aurten, hasi que divertigarria izan daiteke, eta momentuz partaidetza ezin dugu zehaztu, ze guainikan ere bihar gauerdira arte irekiak daude, zinematiko epeak eta badaki guain arte egun bat inguru emana dituzte, dakigunaren arabera, hasi que, ea 250 inguru horretan suposatu dut ibiliko gerala, eta hori pixkanaka, hasten saiatzen ari gera, zenbat eta gehiago etortzen. Konfirmazioak edo, izen handiak oainikan zehaztuak ez daude, baina, bakiko bega interesatu dago, Seian irabazle izan duen batetan, Julio Martínez ere bai, goimaiako jendea hor dabil, azkeneko momentura arte, ibaiaren arabera apuntatuko diren edo ez. Eta, aurten zoritxarrez, argentinarrak ez dire etorriko, baina, zorionez aurten klubeko baten bat, Argentina aldera joanen da, munduko txapelketara, eta, berari pasako diotitza orain, Eide Espeziliari. Kaixo, egon nintzen duela bizpahiru aste Europeoan, Rumanean, eta lortu nun klasifikatzea 2026ko mundialerako, direla esan duen bezala Argentinan, eta oso pozik nago, ze oso gogorra naiz entrenatzen, eta azkenean ikusita entrenamenduak gero lasterketetan ikusi daitekela egiten den esfortzua edo oso ederra da ikustea gero fruituak esfortzuana. Eta gero gainea ere 3 aste barru daukat beste lasterketa bat, Asturiasen, eta oso gogor hain naiz ere entrenatzen horretarako, eta